bantu bacu mumeze mute? Ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga ko Kabuga Felicien yitabye urukiko rw'i Paris atwawe mu igare. Ku manywa yo kuri uyu wa gatatu nibwo Kabuga Felicien yagejejwe mu rukiko acungiwe umutekano nk'uko byagenze ku munsi w'ejo kwa kabiri ubwo yitabaga ubushinjacyaha. Inyubako ikoreramo ubushinjacyaha nayo ikoreramo urukiko, bivuze ko aho yajanywe kuri uyu wa gatatu ni hamwe n'aho yari kuwa kane. Yitabye urukiko atwawe mu igare ry'abafite intege nke. Yari yambaye ikoboyi n'umupira w'ubururu. Ni umusaza mukuru w'imvi, uvuga ko yavutse mu 1933. Yifuza kuburanira mu Bufaransa. Kabuga yitabye urukiko rw'ubujurire rwa Paris mu rugereko rwarwo rushinzwe gukurikirana ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Amategeko ateganya ko iyo umuntu afashwe hakurikijwe impapuro mpuzamahanga yashyiriweho, urukiko rubanza kureba neza niba izo mpapuro zifite ishingiro, nyuma akaba ari bwo rufata umwanzuro wo kuba yakoherezwa aho agomba kuburanira. Kuri Kabuga akaba ari mu rwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha IRMCT Arusha muri Tanzania. Mbere y'uko iburanisha ritangira, umunyamategeko wa Kabuga yari yasabye ko iburanishwa ry'uyu munsi ryasubikwa, hakaba hakongerwaho iminsi 8 kugira ngo babashe kwitegura neza urubanza. Kandi mu mategeko y'Ubufaransa ubu busabe buhabwa agaciro iyo habayeho iburanisha rya mbere. Kabuga yajanywe mu rukiko atwawe mu igare ry'abafite intege nke, yambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu n'umupira w'ubururu w'imbeho. Ni umugabo mu gihagararo muto w'imvi, yari yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu mu kwirinda icyorezo cya corona. Byagaragaraga ko ari umuntu ufite intege nke ushobora kuba arwaye, dore ko mu gihe bimenyerewe ko abantu baburana bahagaze, we yemerewe kuburana yicaye. Yabwiye urukiko ko nta mugore agira, ko afite abana 11. Perezida w'urukiko yamusomeye ibikubiye mu nyandiko zisaba ko atabwa muri yombi ingingo ku yindi. Yavuze ko yavutse mu 1933, ariko ko mu byangombwa handitse ko yavutse mu 1935. Bisobanuye ko afite imyaka 87. Abo mu muryango we bari bahari ndetse bahagurutse baramupepera ubwo yinjiraga mu rukiko. Yasabye ko yahabwa umwanya agategura urubanza, ndetse ko yifuza kuburanira mu Bufaransa aho kuba yakoherezwa ahandi. Nta mpamvu Kabuga yigeze atanga zo kuba ashaka kuburanira mu Bufaransa, kuko n'urukiko rutigeze ruzimubaza. Abanyamategeko be babwiye urukiko ko kugeza ubu afite uburenganzira bwo gufatwa nk'umwere, ko nta muntu n'umwe ukwiriye kumwita umunyacyaha, nk'uko ngo itangazo ryatanzwe n'ubushinjacyaha bukuru bw'Ubufaransa bwabivuze ko ari umwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Bavuga ko iyo mvugo yakoreshejwe nk'aho yamaze guhamwa n'icyaha. Nk'uko byari byitezwe ko urukiko rushobora gufata umwanzuro wo kwimura iburanisha, niko byagenze, aho umucamanza yemeye ubusabe bw'uregwa, akavuga ko iburanishwa risubitswe rikazongera gusubukurwa ku itariki 27 Gicurasi 2020, ni ukuvuga ku wa gatatu utaha saa 8. Maître Gisagara Richard, usanzwe wunganira abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi
wari mu rukiko yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko urukiko rutari kwanga ubusabe bw'uregwa kuko gusubika urubanza abyemerewe n'amategeko. Yagize ati ntabwo urukiko rwari kubyanga kuko abifitiye uburenganzira mu gihe cy'iminsi 8. Kabuga muri uru rubanza ari kunganirwa n'umunyamategeko w'umufaransa Emmanuel Artite wari mu itsinda ry'abunganizi ba Laurent Gbagbo wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire uherutse kugirwa umwere ku byaha by'intambara yari akurikiranyweho n'urukiko rwa ICC. Kabuga wafungiwe muri gereza yitwa La Sainte iri mu mujyi wa Paris. Ngibyo ibikomeje kwivuruguta mu rubanza rwa Kabuga, uko ruzarangira, uko ruzakurikirana ingingo ku yindi, igihe nicyo kizabigaragaza. Tubaye duhagarariye gusa tubibutsa gukora subscribe ku batarabikora. Tuzongera ubutaha. Bye bye.